pomaže Bog. Dobrodošli na moj kanal. Evo danas idem u manastir Ostrog. Znači sutra je Sveti Vasilij Ostroški. Autobus tolika je gužva da nije mogao doći ni blizu čak donjeg manastira, tako da smo nekih 2 km. Autobus je parkiran od donjeg manastira, tako da ćemo malo prošetati. I ja kažem, sve što mi bude teže, to mi je nekako i draže. Ništa, snimit ću vam to. Snimit ću vam što više. Evo vidite gore u daljini manastir Ostrog. Znači do gore moram da pješačim. Evo ovdje je donji manastir. I sad od donjeg manastira ide ova staza gore prema gornjem manastiru. Evo znači sad od gornjeg ovog parkinga kreće staza za gornji manastir. I mogu vam reći da je staza onako naporna dosta, tako da trebate to da očekujete, ali ja kažem što teže, to mi je nekako bolje i slađe. Treba malo da se čovjek napati. Prošli put sam izašao bos, ovaj put neću. Idit ću lagano. Zaboravio sam da kažem, za one koji idu prvi put i koji nemaju baš kondicije ili ne mogu od starosti, imaju dole na parkingu taksisti koji voze do gornjeg manastira. Prošle godine je bio 1 euro, znači sad ne znam ove godine koliko je. Tako da nije puno, tako da nije problem. Ko ne može, znači može da se plati. Evo vidite, usput ljudi tu kampuju, donesu ćebad. Bude jako velika gužva, tako da gore se kod manastira teško da se nađe mjesto. Ja sam prošle godine ovako kraj puta spavao. Znači bukvalno kao ovi ljudi tamo. Evo ovako negdje sam spavao kraj puta i čini mi se da nikad bolje u životu nisam spavao, bez obzira što su cijelu noć prolazili taksisti, minibusovi. Ja sam spavao, znači kao mala beba. Evo ljudi, stigao sam znači do gornjeg manastira. Pogledajte kolika je gužva. A čini mi se prošle godine da je bilo još više. Najviše omladina ovdje. Ovo je baš lijepo vidjeti. Ovamo dole na ovoj krivini je toalet. Idem prvo do toaleta pa onda da stanem u red gore. Sad idem, znači, da pristupim svecu. Ako Bog da. Nije strašna gužva. Toliko koliko ja pamtim od prošle godine bilo je mnogo više naroda.
Slave tebi, Sveti Vasilij. Bože pomozi. Evo, znači ovdje stanete u red i čekate. Nije puno strašno. Ne znam, vidim da dok je vrijeme da uzmem suvenir. Ovdje znači kupujete suvenire, da vidim da li je puno gužva. Se upokojio Sveti Vasilij Ostoški.
malo i kiša nam je počela. Evo, iako je padala malo kiša, ljudi su i dalje vani. Ali evo, nadat se da više neće padati. Pogledajte, jadni ovi ljudi, iako je sve mokro na njima, oni ne odustaju. To je vjera. Svaka im čast. Sad idem na ponoćnu molitvu i nadam se da ću se uspjeti čest. Gužva je velika stvarno. Ali nadat se. Dobro jutro, evo, danas je Sveti Vasilije, evo, pripremaju za jutarnju liturgiju. Mnogo manje naroda ove godine na dan Svetog Vasilije nego prošle. Ali dobro, ja sam to i računao, pošto je prošli put bio palo na nedjelju. Ali zato je juče bilo dosta više naroda. Koliko vas? Smo nas 7. Dobro. Putujemo evo oko nekih 150 km i tako, slava Bogu. Kad ste krenuli? Poklonimo sveću 8. 8. Kako je bilo? Ekstra. Nije Slava bilo Bogu. teško? Uz Božju pomoć sve se može. Kad ste stigli? Pa juče. Juče, jel tako? 2 ponoć. Da, prvi put. Da, prvi put. Da. A ja si dolazio, je li tako? Da, dolazio sam, nije prvi put, dolazili smo i ranije. A reci tako da... mi, evo, to je to, ne treba mi više, ali znaš što mi treba? Jesu li ti tu ova šestorica? Nisu. Pa rekao da vas sve zajedno još jedan je tu slikamo. zbog vremenskih uslova, su morali da se vrate kiše i kući, to, mi smo već ovdje 2 dana. Slava Bogu, Kako je uz sinoć blagoslov Božji. Krst. Kako je sinoć bilo? Ekstra. Je li bilo zbog kiše, je li bilo teško? Nije. Znači, uz pomoć Božju sve se može. Bravo. Da.
Eto ljudi, to bi bilo to za manastir Ostrog, šta reći na kraju. Bilo je malo naporno, nema šta, ali što god je bilo teže, to je meni bilo ljepše. Ništa, nadam se da vam se video svideo, živi bili, pozdrav!